Yani çi suç hatayı ve nine suç İstanbul'e mektep dixan, üniversite dixan, diço zanıngehi. Ço yani ço bu miting dibe eyleme ki veri daha da girtin şu. Evet 10 sala girtigehi daya. Peşinden girtigeha Silivri'ye bu. Başı sürgünü balık esiri kirin. Pişti balık esiri için her burduraya hücre daya teneye. Van Rojan avadi serhane zulmeli diken. Yani mafi on nas naken. و دبیجن وقت درخن جدار و بو هوالاندرمه دبیجن دوی خواه وکن امی دوی هم مانع بکن آراما بکن و وقتی دبن نخواش خانه جی دبیجن کنجی خواه بر نکن به اشوفمان آورن yani zulme ki bu ser girtiyan heye ne tarık tani girtiye me tevaji hem zulüm ser heye mafyavanay naskirin و به حقوقی لتیکرین مخابن جبو مالباتان جی تشتی گلک زوره به تایبتی بو دایبابان گلک زحمته به گلک تقهرن و یا دیتنی جی ام نکارن بچن ببینن جی دوراهیه سرگن دکن ام آگاه همه جی پی نابه خبر جی نادنمه ام نزانن نهد وقت وکی مگوت حجری دایه تنینه yani 24 saatten tenine roji saate ki ev hevali xwe 4-5 hevalin az xalet nebim 4-5 hevalin tene dev hevdu ev jî wê demê de jî dibêjin devê xwe veken em devê we arama biken yan tiştê wisa yani yüksek güvenlikli cezaeviye wêrê de yedwêrê hücrê danete yani roji saate ki hevdu dibînin balık esiri dîsa yani dîsa girtîgeh bû navçer diwaran nelê hevdu didîtin yani daima dev hevdu bûn şevroj neher tenê bi serê xwe ne cûşkek we hebû wiha cûşkê standibû yani cûcik yani ajale yani ne miroveş ajaleke bêzar bê ezmane cûçkê jor ve bêdengahî de bêdeng tune bû dengê xwe ji bîr kiribû net karê dengê xwe de xweş bi wê çandê Tarık Van Rojan ev cûçka xwe şand got biherin verê dilê min mitbek bû nehe yani ev cûcik çîçikê diken ya ew çîçika xwe jî cûçkê ji bîr kiribû Van Rojan me îna verê mal daye em berê xwe denê piçekê serxwe hatiye yani bir fikre ku ajaleke zaten ya mirovan rojê tena serê xwe di hicrekê da 24 saetan ne deng ne mirov ne çi وصا وشكل جيان دكن مخابن أبى تشتيك نه حقوقية تشتيك نه وجدانية أبى بعدالتية جلك مازنة مخابن يعني أب ظلمة لما لجرتي متى تنكرن از باورم چه دولتك دي نينة يعني أبى خرابية جل مازنة او دبیجن yani او شخص ve zanebun dikin xrabiye medikin gittiye medikin او شخص xrabiye medikin bele xrabiye mazın yani ya mazın xwaji dikin çünkü peş çave alemi cihani dibete devletek be hukuk yani aliye be hukukiye daji aliye vicdaniye daji aliye oli daji tiştek yani ya kabul kirin nine eve eva gel van girtiyan tete girin net belki mi gote net haraktani girtiye me heme ye taybeti ye siyasi yani ne girtiye diye siyasi ev be hukukiye livan te girin yani daxaz jibo ali girtiyan da daxaz ekmiş bu ava ya adaleti nine çünkü eve daxaz nine eve mafemeye yani mirofe ku çe su cikir bitin yani او مروف ده حوسه ده بجي مافي وان هنه وانینه اوه yani bu pevajoy ali pevajoy da jî çi tişt bu ne bu girtiyan ne bu siyasiyan ne bu kurdan hiç çi pevajoy ne hatiye çekirin hiya daxwaza me ne hatiyece ew ya xwe daxwaza xwe ne dibêjin me tişt çekirine me de em destê aşîtiye dirêjî wan dikin em dixwazin ev şere
خلاص ببه ام دبیجن ام برای هفن لی مخابن براتیا وان لگل من نینه دسته خرابی درجه دیکن سر گرتید ما و به حقوقی لیتی تکرن مخابن هنجی دزانن و سیان